Chan Maria long kepada bom book fair along Karbi Lamet Arani kehok. Kuligaw along Karbi Lamet amai aro keseng. Jirikin dengben kilometer kre plian kahelo parong pli arong arada pan tribal RCH campaign ake joy sekela. Kardom Nili morning news aralong pen durmi BP aprang se nilhin pen kadokawi phanta adap kimi kardom don archuponic senang bertang ton pen Assam Publication Council pen Guwahati Chan Maria long kapadu bom book fair along Marjong encourager cap arni Karbi Lamet arani pusi hokpon Assam Prakashan Parishad mati Assam Publication Council pen Guwahati Chan Maria long kapadu bom book fair mati jong encourager cap arni Karbi sahitia pratibhar chanikia kitab ing pusi rat arideng pale Ferangke Lamet Sarpo, Human Borgohai, Lapen Ferangke Pabitra Bora, Lapen Hirbangpo, Arun Teron Atum Kang Chapensi, Lasso Akitab Sonsi. Nong Chitangklong Alamet Po, Arunachal Pradesh Asar, Jeche Darji Thongsi, Arideng Pensi, Lasso Akitab Ingpu, Lamet Arni Amayalong, Karbi Lamet Amai Pu Suren Kramsa, KCS Mai Pu Chandro Singkro, Lamet Po Rongbong Terang, EM Rup Singh Teron Pen Chenglok, Karbiang Long Pen Penang An, Lamet Po Maratum Chatongdun. Lamet Arania long pachiton pen kapado jutang lunkan ajaimek CEM tuliram rong hangsi ing pupon halapu Karbi Arani ajaimek abangke EM jogot sing ing TC ing pupusi kat news along bertanang pale Kuligaw Chingri Club ahemalong matijong ni phai encourager cap arni ada por phai kresia por pen Kuligaw hawaralong Karbi Lamet amai aro keseng pusi pherang ke pen bertanang pale Kuligaw SGB ang kangar lokedo Karbi arada tumaphan chepa jursi Karbi Lamet amai keseng chiaphan mai paduponlo mayalong Santiram ing tipensi mai chari ponlo lapen Bikram Teron pen mai athepi jai ponsi ing samjin pen chingwai si chedon sar pen Birendra rong piaphan mai phu Santiram ing tiaphan dun mai phu Kiso Teron aphan chunbang Bikram Teron rap chunbang Harsing ingti dihin rimbang Sai hem chunbang arpu sangpi maso tisopia tumaphan arpu pekponlo bang serkep atumaphan klembang phu arpu lapen bang nerkep atumaphan bidisar arpu pekponlo pusi birtalong labang so amayalong aluhiaman pen Karbi Lamet amai jom e chunbang bensing timung pen chenglok penangan Lamet kachingon abang phu bang pia tumta chetong dun pen Kuligaw along Karbi Lamet amai aru keseng amayalong RDP dun Kidugdet aral panja semet se kachalanga hempen kahelowing pukamatha damsi NHM atum jurikindeng BPHC aphan pingkhat pen matijong ni phai encourager cap arni jurikindeng pen kilometer krepli anbak kahelo rongpli aradatum aphan tribal RCH campaign akejoy se kelang damasai kedeng Kedamtang phai kunia chiklopen pangcheng ponsi matijong ni phai encourager cap arnia na pharman kem ki biasai pado lapen laso kem kapaju jike arko e chiklomate chiklojontham apharman si tribal RCH kem ki biasai denglo Artung langso tumeng langso umplung lapen ronghong purparong pli aradaphan asonson akeso kelang pon padolo jurikindeng BPHC pen NHM atumaphan labangso asai kedeng thek lapen kedukesung aradaphan kanghon kajunso thek aputhak kero alam the pachirlo anparta kewangji chikloe jonjon ni api lapusona sai deng thu pen asonson akeso pen nangpajok unpoputa ningje labangso asai along doctor nurse laboratory technician MPW pharmacist atum pen chenglok penangan medical achokamaratum chatongdun anparta rongpli aradatum medical sub center kapangni chia phanta Karbianglong Autonomous Council kachari pon BJP ratpangri atuma phan hadak aradatum choning rialam theta chapaklangdun non malom so porphan dihina pharman birta moington ponik senang Kardom, inkan suri ni nakren arke panikan nona letang lo. Tasi lebang so ninkan il tung karbi yang bawa raks tambe am sekacing turun siapa pan. Tapen, ninkan sam itu pen il tung umpong. Kan so se paprang terji apa? Nilihin pen anam ya cuma hati dulu lo. Tapen kato ko ya pan tambe, kato ko ya rak pan tambe. Inkan suri ni nakren arke panikan ke. Mesenji, gua ning ceti bensi nanti kato ko ya pan tambe. Kardom cepat jadi dulu lo. Kardom.
Holy Child Academy, Lurulangso, Difu Karbi Anglong. New admission starts from 15th of December 2017 for the class of playgroup to class 5. The new classes will start from 8th of January 2018. The academy provides many facilities such as computer education, secure environment, music and dance class, art and painting class, playroom, audio-visual room, school tuition, daycare, school tiffin, smart class, child development center, etc. Parents and guardians are requested to collect admission form from the principal office at office hours. For more details, please contact at 9854-143-772 or you can also contact at 03-671-27900. Blossom Beauty Clinic and Training Center. Facilities available: list of haircut, hair treatment, hair oiling, henna, straightening, hair perming, full body spa, coloring, waxing, manicure and pedicure, party makeup. List of facial: signature galvanic facial, signature Orledas facial, gold, pearl, diamond facial, fruits facial, cleanup, normal facial, and bleach. Blossom Beauty Clinic and Training Center, KST Road, near Aturkimi Outlet, Difu, Karbi Anglong. Banalata Chaudhary Deka, 9435539500. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong Akenang Salahormu Ason Salam Pontanglo. Lasinang Tum Arniwang Kenang Sot Kechu Ason, La Pentesiri Alang, Hitikulat Along Longpon Ikji. Kang Sirtang Kijun Alang, Tharwe Alang, Teso Alang, Kecho Ajam 2, Tharmit Aduk, Telua Kreng, Chitronola, Ukthor Pen Chenglok Ongdung Hemalong Akenang Sot Hormu Longpon Ikji. Dihina mo piputat bertalang wang tulo. NRC ke klangji chingkrak dak ahut, Difu Treasury sahem arai kedo, Difu Foreign Tribunal sahem along kedo, penangan kenang sot alu, Carlo Choet pusi berta chatang. Angtan pen kewang amone dapan kapatini da pen kang sayadim henlo Foreign Tribunal. Difu Treasury sahem arai, Difu Foreign Tribunal sahem do. Laso sahem pen henlo angtana zoapan kelang la pen kapang tega sahem. Karbi Anglong bang troxer cap sore kapatini un angtan pen kewang abang pua bang pi dolang. Bontan NRC ke klangji chingkrak dak aporahut. Difu Foreign Tribunal along kedo penangan kenang sot alu Carlo Choet abirta indanglo. Ta gutor অভিযোগ পাইছো হে গুটৰ অভিযোগ হৈছে যে আপোনালোকৰ অফিচৰ নথিপত্ৰসমূহ নুইপুকে খোৱা বুলি এই সংকটত আপুনি কি ক'ব? আমাৰ মানে তেতিয়া আমাৰ বিল্ডিংটো মানে যেটো বিল্ডিংত আমি আছিল সেইটো বিল্ডিংটো অলপ মানে পুৰণা আৰু সেই কাৰণে মানে আমাৰ মানে তাত মানে কি হয় ঠাণ্ডা খুব বতৰ চতৰবোৰ খুব বেছি বেয়া হ'লে মিলিলে নহয় সেই বিল্ডিংটোত মানে পটককে মানে উইটো মানে আহি যায় মানে আৰু নিজৰ ঘৰতো সেইটো মই প্ৰমাণ পাইছো মানে উইটো মানে তেনেকুৱা অলপ সেমেকা বতৰবোৰত মানে সেই কাৰণে মানে আমাৰ মানে অলপ কিছুমান বস্তু মানে আলমাৰি অলপ নথিপত্ৰ মানে উইপুকে খাইছে আপোনালোকে এই নথিপত্ৰখিনি আপোনালোকে উইপুকে নাখাবৰ কাৰণে যাও আগতীয়াকৈ কোনো ব্যৱস্থা কৰা নাছিল নেকি? তেতিয়া আমি কৰা নহ'ল মানে সেইকাৰণেতো আচলতে বস্তুটো খাবলৈ পালে আৰু মানে আৰু বিল্ডিংটোৰ কাৰণে এই বস্তুটো আপোনালোকে যেহেতু আপোনালোকে আগতীয়াকৈ কোনো ইয়াৰ বিষয়ে আপোনালোকে কোনো সাৱধানতা নল'লে অৱলম্বন নকৰিলে আজি ইমানখিনি এটা কালিলৈ পৰহিলৈ আপোনাৰ NRC খচৰা তালিকা ওলাব নহয় জানো? এইটো গোটেই ৰাজ্য গোটেই নেশ্যনে জানে
গোটেই ইণ্ডিয়াই জানে অসমৰ এতিয়া খিলঞ্জীয়া কোন ইণ্ডোজিনাছ কোন সেইটোৰ সংক্ৰান্তত এটা গুৰুত্বৰ অভিযোগ আহিছে এই সংক্ৰান্তত এই মুহূৰ্তত আপোনাৰ উইপুকে যদি খাইছে ইয়াৰ বাবে আপোনালোকে নিজকে দায়ী বুলি ভাবেনে দায়ী বুলি ভাবিম বাৰু নিজৰ গাত দুখ বুলি আছে বুলি কমেই কিন্তু লগতে বিল্ডিংটো বহুত পুৰণাৰ কাৰণে সহজে মানে আমাৰ ইয়াত মানে পটককৈ উইটো ধৰি যায় মানে সেইটো কাৰণে মানে বেছি মানে উইটো খাবলৈ পালে মানে সুবিধা পালে মানে Thengpi almari arlo kibi lahayalo karlo kecholam kacha thang pen sarok tok arat kamatha aphu longle dong parlin rong ason loputa birta long pontu Non hejang di Mahasau District Congress Committee atum penta haflong Rajiv Bhavan along Paroi sira thom kebra ke thom angdeng Indian National Congress amhang ke thek arni katalon don abirta karni salong nangli Labang so amai long DHDCC amai phu nirmal lang thasa pen anparta DHDCC dun mai phu hanjamon lang thasa DHDCC akong chunbang depolal hojai District Mahila Congress amai phi H Bathari pen chenglok Di Mahasau District pen ongdong Congress klembang phubang phiatum chatangdun api thu pherangke amai satame padupon thu pherangke amai long BJP Ratcharia song pen NC Hills Autonomous Council along achukamaratima phan bainong ke PP pen anparta Trading license ador hai hui kapabat pen hithi kulat so kachobi dun atum katora pen chenglok ongdung kesung katora putak ningje Pini morning news ara berta bang kalapon se kangton pon iglo lang impom thakad news channel do me thakme gorwang 2